Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba ehak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa hinanong siba, nakagising lupa luching musing buhay hinanong siba, at quite maruoy na, isuri matik mga na magtihing ba punsi da chakot pa adu, eki prathana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Kalunana Ephesians bandu Mari pada kun gamapandagi na kuntrani thai pa handopi Ephesians chapter 4 verses 29 to 32. Na koi chin gi Phattaba wangang amatta thoktasan. Adu bataba mi sing da chanbi ba oina ba mapham matam gi matung ina ngang thok pa wa aduna atoppa gi sagatna ba oihelu. Handokpi ka dapat namin adu pau ba na koi bujum nambi kraba isorgi thawai asing ba du wahan gan pungning kaba may hau na sauba asawa lau kong ba amasung atiba wangang pum na makaluna na Phattaba pum na mag na koi dagi lautoki ba oisin na koi amaga chano pungning naubo oyu isor na su Kristagi mapana na koi gi pap kopi bagum na koi amana amabu kongno. Prathantos. Nasarga lebe ko gi paisor na ki wahay da koi lakchari. Thawai sa makoi nung natabok subi ay koi mateng pangbiyo. Prabhu mi kipungja sa na ki wahay gi mapal na ay koi butang biyo. Nahaki aning ba yathang adu nahaki wahay mapal na ikoi amambu pibiyo. Nahaki wahay sige mapal na ikoi gi ason basing mayek sing hanbiyo. Ikoi gi pap sing mayek sing na uhan biyo. Aduga pap sing adugi pungning hong na ba ikoi mateng pang biyo. Pungning hong bagi korang ba ikoi da pinabiyo. Aduga pungning hong na ba pangol sa ikoi da pinabiyo. Chris ikoi but biyo. Aduga ikoi Maki mingi dama bihan hingzana bi dama bekoi bu ikau lang ma pinabiyo na ki wahay sige mapana Yesu Kristo yung minizirubin. Amen. Aikoi na Ephesians bandu marigi pada taraga mathoy dagi mathang ikoi yang minaraki adu harba jaga sida aikoi na yang minaki badu gumna maroy na verse 14 dagi na aikoi yang minaraki badu call to holiness. Asing bagi punsida kau biba makau gi adu dai khoi yemina dum lakli bani adu na ngasi gi mi ase Ephesians pandu marigi loisin bagi tangkak ni adu ga hariba loisin bagi tangkak asida pholna padataraga mari dagi haukraba Christian amoy batarga di karam haina taibang pan ba asida asing ba punsi hingani haina haibadu yamna practical oiba maong da ekhoi gi punsi asina hingba matamda haiba yathang sing sing pan le hingna bagi da magta yamna specific oiba application gulun and yamna practicality de piba adugumba command sing ne aduga magi isori wahay sing ne aduna koina verse 25 tagi right verse 20 nak bigin nahagi verse 14 nahagi do nate verse 25 tagi hagi do so verse 25 tagi na verse 32 power chapter 4 gi aduna samsam hai boy batarga di ibungo mahaki wahay asina chapter 4 gi verse 25 to verse 28 pauba sida it's a call to practical holiness thazaba ama oina punsi hingba matamda asing bagi hiram adu chatna bagi damagda adu har bise koina hanjan taminare har ba khuding mak sing ase Christian oina bagi damagta nate adu Christian oira bagi maram ne so these commandments
in Ephesians chapter 4 verse 25 to 32 are not given so that someone might become Christian, but these commandments are given to a Christian because he has the power of God to obey such. Samson hai boy badargadi yam toina piba example do karino aikoi han bada yumpham adugi matungda yum adugi matungda yum ku pekon. So first the foundation, then the building, then the roof. So aikoi han yum kupaga kona foundation horaga mathangda yum gi building the koi sagatte. Aduni samsam na haiba oi badargadi Paul haiba Christian or badi Jesus Christ bu kan bimu pumsung Prabhu na thazaba oiba taragadi nakhoi kan biba phangle siramba nakhoi du hingatle nungi thamoi palamba nakhoi du sadongi thamoi pina bire pa amusung el arna siramba du Christ glona na hingat minare isori thawai nakhoi gi nungda leire adu isori thawai den pangal kan na thabak subulona nakhoi gi nungda leire marmi nakhoi Christian ore nauna poe anoba mi ama oire isorgi amusung dharma chenbagi matung in the same kraba mi adu nakhoi da pire. So that's the foundation. Higher the foundation. So if this is true, this should be true. As this is the foundation, you should live like this. Mataw asigumna hingadong habadini. Adu ekuna verse 25 thing verse 32 gi achoba main idea de khoni yengmina ki adu karino aseng ba thazaba singna ariba mi adu thadokpagi mapalna annoba punsi adu da chatle. Haibasi nungaising Mari Sure Hansen Hansena. Adu Hibas Equi the Magda rehearsed or Equina high voicing Equi Wakal the Tamna of the Magdane. So Ephesians chapter 4 give verse 24, 25 32 Paubas is some samba maong nakuna gyanta bayaba maong main thing, main idea do assisine. A saying but Tazabasina Ariba me the Talabagi Mapana Anobu Punsi the Jetling. I saying with husband now saying with husband, are you a true believer? If you're a true believer, this is your life. This should be your life. Are you me do thadokpa? Pam ke wadi hiram sing thadoktuna anoba punsi adu da chatpa. Karam anoba punsi isorna Krista bu thazabagi pana pina birba anoba punsi adu da. So true believers walk in the newness of life by putting off the old man. Hiram verse 25 thina 32 power. Asini. Aduna why do I use the word true before believers? A saying but Masana Thazab Hanko Mayam delay Adubu Ariba me the Tadok Bagimo the Aduga Sago Narga Chetpa. Sure come the missing lunare Adum Moigadum Tinakini. Conference lai adum yaramni revival gi gumba crusade gumba lai adusdum yaramni Christmas lai adusdum yaramni adagi atete kumai harau lai adusdum yaramni haibidi karino haibo oiba taragadi turen mayam lakpo oiba tarasu kaya karai de itilli loktak patte itilli adugi mong hingu punsi akona pandam amasu yengkre numit yungbi machu hongu numit yungbi chameleon Uakang market chale, Uakang bagi machu logani, Asang market chale, Asang bagi machu logani, Adagi carry hagani. Labor jagadagi machu will mok on top. So there are a lot of people who call themselves as Christians but act like a chameleon. Changes its color according to the world. Wherever they go, wherever they are, they just change their color. They are not true believers. Adune sorry why mafam sida higher say aduna kan haiba dagadi machu hongba numit yungbi gumba mayam leiba maramna terms has to be defined a saying ba thazaba saying kari gumba nang amasung ai a saying ba thazaba oiba taragadi efisaba nu mari gi bala kun mangal na kun thra gani thoi paulda I riba pol na higher ba yatang sing asi amasung higher bi sorry why sing asi nang amasung ai punsida chumpam thoi Maram di isam sanai boy badagi maram du koina mona khangmina it's not because of our power aikoi pangal na sunate adu isori thawai aikoi gi nungda leidi karamba isori thawai na leidi bodo kayam kan ba pangal isori thawai duna aikoi nungda suri bodo Jesus Christ bu asi bedagi hingadalaga chapter 2 chapter 1 and 2 Jesus Christ bu asi bedagi hingadalaga ning thau Prabhu singi Prabhu oine lephan kiba adugi pangal that's the same power in us adugi pangal adugi mapana haiba punji se koi hingadawani aduna sing mathaza boy batagadi haiba punsi asi hingpham thoe hingadawani a Christian must change
aduna aikoina hariba tanja asida hariba mafam asidagi pada chapter 4 gi verse 25 dagina verse 20 ge 8 power da koi tongan me hiram gi makhal gi oiba aikoina thadokadoba pap sing aduga aikoina hingada asengma gi punsi mai u phangi aduga haribasda karamba analogy na mana sizna base putting off and putting on like clothes ko aikoina phiron hongdok hongjin gi dani asengba thajaba sing ariba mi oiraba phizol sing adu hongdoktuna anova Christagi saktam the same kraba anova phizol the setchinba so putting off the old self and putting on the new self which is created in the likeness of God and in righteousness chapter 4 verse 24 adugi matung inba mahingada aduga haiba punsi se ngasi hinglaga hayeng off lorga hangjid amu hingba masem amu ngatang pothaba maro amu hingba nate it's 24/7 pung kun mari numit tare ni punsi chupa Christian oiba taragade duga again amu na isi hajake haiba khudimak sing se aikoi gi pangal na hingadawa amanate adubu kandiba phanglaba maram na isor gi thawai khode marang kai leire aikoi de isor adu mag hingle isor gi thawai aikoi gi nungda leire aduna haiba si oithoklibani haiba se ha mayam mayek sengba du ipami maram de se mayek sengdaba oiba taragadi amuga na hanjan there is a fatal dangerous if we don't understand this text karigumba haiba isori wahina pon mafam asida iriba mai asida aikoina chumna gyan tadaba oiba taragadi haiba text khara sing asina aikoi ase kari hagani isagi thabang isorbu pelhan ba yabagi wakhal adugi punsi hingki like legalistic life ogani but Christian life is not legalistic it is a grace filled life hybrid oina with them and then akhoi marakta isor thazda missing yawo without asena nakhoi yamna make sing anjani mafam asida haiba apaba thabak sing ase tawraga nakhoi Christian oigedo nate tawbusu ngamoi aduga nakhoina phana tawbu oiba dagas nakhoi Christian sung oiroi maramdi Christian oina bugidamaktidi Jesu Christ da pap tagi pungning hongduna kanbi mapung sung prabhu oina thajumar oi adu ahan ba khongthang ne Christian oina now text lakse ngasing the verse 29 and 30 pawu yang minagani pandumari pada kunma pada gina kuntra so hari achoba main idea adu makha de macha macha khana chaminagani so verse 29 kind of verse 29 man hai bise nakhoi chindagi phattaba wangang amatta thoktasan adubu ataba mi singda chanbiba oinaba mafam matamgi matungina ngangthokpa wa aduna atopa sagatnaba oihal so karino adu oiba taragadi mafam asada verse 29 sida Paul haise sini phattaba wangang thadoktuna ataba mi singbu sagatpa wangang ngang put off corrupting talks and speak which is good to building up others. Sinang so ikon kangmin na adugumna mafam asida iriba chithi asi Paul na iriba chithi asi Ephesagi thazaba singdani Ephesada leiba thazadaba singda natte ko asiam make things Paul na mafam asida harbi athan khudimang sing ase isor thazadaba Jesu Christ thazadaba mi singda iba natte Jesu Christ bu kanbi mapu musung prabhu oina thazakraba mi singda ibane so this letter is written not to non-believers but to the believers aduna mafam asida pirbi athan khudimang sing these are two believers aduna ehana amazing na hek hoba but these commandments are for believers, not for non-believers. Jesu Christ has the singi commandment is it. Hi, but couldn't make Jesu Christ has a crabber sing, singlu manunga labor missing. Adudane pp by yatan couldn't make say. Aduna again here forms the ground. These commandments are for believers, not for non-believers. This clears the ground
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯤꯡꯒꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯃꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞꯀ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯩ it is true ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯡ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ that's a good question ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕꯒ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯂꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯞꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯡꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯅꯣꯔꯣꯛꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗ ꯏꯕꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯜꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯗꯨ ꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ the righteousness which is in us should be manifested from us that's why this is commanded to believers ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯇ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯗ verse 29 ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯁꯅꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯁꯅු ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯔ ꯐꯂꯥ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯟ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ unreasonable profitꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗ ꯇꯣꯛꯑ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯩꯁా पाइनबा नते आई नुंगाइनबा नते आई मिसिंगना उनबा नते आईना पाम्बा ड्रीम कार ड्रीम बाइक्स ड्रीम हाउस अदु फंगनबा करेमदा नते why should this thief work hard now as a Christian so that he can help other ko singodu lekraba mi sing adu mateng pangnabagi ai standard wakanaba nate adubu ai hagna isorgi mi sing da amasung thaja khrabi chil now sing da makogi awat pa sing adu mateng henna pangnabagi da makne ai henna paisa painabagi da makne see taibang panbagi mi sing adi kari mo kan thabok sui paisa henna painaba aduga mangjaba manglangi yum manglangi gari manglangi bike manglangi nupi manglangi yum khudimang sing phangnabagi da makne sanga yamnaba ikai khumnaba yamna khudimang sing adu adu see what does the word of God says work hard so that you can help those who are in need it's completely opposite of how the world is teaching you and us you and I Tebang panbag mission tabak ka na su pasa pa yung sa high hiram sing adu gidamakta ay it's all point towards self adu isorgi tabag asigi mapala apabawa pa ug tabag asigi mapala the gospel work in us will help us will push us will drive our will to live for other and not for ourselves that's the difference anduna Hariba ai the hingba punsi na taba adu atopa thajaba ichil inaw singi da makti hingba punsi adu isor tana bi no Hariba du nong na pol missing khakta to mo Won't there be any challenges later laigani but ultimately he will do it he can do it because of God's power Hadu na harbi sorry wise na masing hom sa harbi siguro no Again siso mo khala kings Nakho gi jindagi phattaba wangang amata thokta sami Karina sim hom sa da phol season bi wahai phattaba hai bi wahai se Greek ti yang boy batare se art se apum asa adu manam namthiba sengdaba amotpa khudingmuk sing adu art hani ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ
Anova ama natte. These corrupting talks are not something that are new to us. We know this, we have lived in this life, and we know its existence in the society. I see khangzade. I gi chin jina phattana ba ma tangang jidri ngasi bhawa mi gi phattana mangang na kai khang aduna ai gi chin jide adu shida dum ai hingjaga ni. If there's anyone who can claim that, you are a liar. Chin thibane. Maramdi laitaba amada laitanabagi damak tayo. Laibagi maramna aduga haiba laibadu pap oiba maramna aduga haibadu isorgi aningbagi wangmada oibagi maramna laitanabagi damak haise. Kanagi marakta thazaba singi marakta oh wow. Haiba singi isor thazaba mi singi marakta lagada una tabrane. Huh? Sadly, it is even inside the church, among the believers. Thazaba singi maraktasu aduga singlupki manungdasu thaugal taruba mi singi maraktasu lay. Aduga haiba se koi haraunaba nungainaba amasung haiba harag lotion kina pora manate no. Haiba pabas itilinaw sing nang amasung ai gi thamoy nang amasung ai gi punsi amasung kana amatan uhandaba punsi na khoi gi nafamda leibo ibtarde haiba punsi adu isori wai sig mi gi punja sa changing bai pame. Marni mafam masada pon haiba khudi masing all asi tawkle lore now I'm done so I'm righteous adu haina gi nafamda lesise. It's a call to continuous fight day in and day out and weekdays and weekends. Nungti khudingi pungja khudingi adu thajaba punsi sini hingliba makagi marni kari damakna aiko hajba asibgi hachang sida leiri papki mamu khagi nungde leiri aiko gi napal leiri chauthokpa leiri meesingbu hanthana ngangning leiri meesingbu hanthani engba miyeng leiri kari amma natraga amma da ai haiba man napsal launa injal launa ba ko Delhi the lake by now in the car when metro is the act Marmor yellow line gate metro line of Clay Yam chin I'm a chin Kayam Chingan I boy but target I do medic chile. Marandi Delhi the line a yellow line hyper lay they get the violet line have a hybrid line number the quite get chill is a yellow lines in it. I do kind of have a target tabak say yam chilla with our soy the yawn of them the Kayogani. Chandra pos the act namsalakan yahona but adugi maong that there is always way for us to put in self to somewhere else. Ai panghonaba, ai uhonaba, ai matang na apaba ngang na honaba, ai ikai kum na honaba. See? That's in us. Aduga hai but the holy tamoy the labor maramna this comes out. Karino? Corrupting talk. Karamina. Karam wong kana Phattaba wangang sing singang. Hame na hamasida pon season Phattaba wai Phattaba haina hai wai se ton wong the yengba suyai adu maruina nupa nupi gi oiba sensuality gi wangang sangang sing. Double meaning joke sing hai bana ama khalan bana ama. Hai me khudi mak sing social media Facebook ta Instagram the YouTube ta donga internet ta marang khaina lei tabnate lu the bus sing the nupa nupi gi oiba natab lamcha chhas gi wangang sangang sing chilna su oh as Christian or sing yam ta ngang na maroi da gi mata gum the khanba me adu hai sing mata na kya wari sana de thada sing mar as if we are already holy. No, thada sing mar kale asin na khoi na sana khangna chilna sing. You know this, right? You know the existence of this very sin among the believers. Adu sorry bana kare. That should not be. Adu thado. Adu ngang. Kam kon Phattaba wang sing sing. Ni bu han thana ngang ba. Again, all comes to the issue of self and pride. Ai hena phau ba. Ai bu hena chum ho ba. Ai bu hena now see. So that people might see that I am the best, I am good, I am okay, I am something. How do you look at it?
atop meesingdagi isa khara wangna thangala ngangnabagidamagta atop meesing hanthana ngangpam darkar lere karam te se harbising sai khoina aigi paptana pap nataba atop se nawi paptana pap ai na toba asuba thabak tu ki degree na khara pikba chak manaba chumdaba thabak adu atop se naw taro agana degree wangba aigi asonbaduna asonba atop se naw asonbaduna pa aigi sengdabaduna aigi weakness atop se naw sengdabaduna pa aigi oiba aina tafom thokpa thabak tawdabaduna soibadagi tahodaba atop se naw tawraktabaduna pa. You see this? Adu bitil naw sing adu ni pon mas da harms adu gumba phattaba wangang amata all corrupting talks talk listen kare kare ngang ate karam hai phattaba wangang sing ngang usam hai boy bata marmai dina mibu yetna na ko adagi di miwangang gossip adagi hunaba yetnaba khudimang sing sige mapa sino sing bible miwangang bagi papa siga diabol ga changdam nei satan ga changdam nei ani miwangang bu tori base kaino aina miwa du ngang matam da tori base oidaba amadu oiba amagumna ai ya sombaduna asomna taba mi ya sombaduna hena wanghanba adugi pabadune tawribase miwanga na matam gossiping taw matam tawriba khudimok sing adu karino mi adugi matang di kana aikhoi gi marakta miwanga na ba matam da mi du aphaba ngakta ngangba du miwanga na bane haina khanba mi sing leibo oiba targadi adu ai uni miwanga na matam maro na ngang na karino. Do we gossip about the good things of the people or the bad things about those people? Do we praise people in our gossip or do we make them down in our gossip? Miwangang na bada ni thagatpa na thatabra. Miwangang na bada mi dugi aphaba maram da ngakta ngangra da mi dugi phattaba maram da ngangra. Mi dugi strength ki matang ngangra natraga mi dugi asomba dugi matang ngangra. You see the problem? Hariba khudimok sing adugi mapal na phattaba wangang sing ngangi aduga sengdaba tukachaba wangang sangang sing phattaba phagi jugai sing akam pet sing aduga ludaba londa sing sizna thajaba sing yimrak jo hariba sing sizna ba mayam lai phi thongdaba wangang sangang hariba khudimok sing du aduba ichilena sing hariba khudimok sing du lena na bagi damak ne pol hariba hoi lu na thokpe wan thokpe aduba that's what Paul is the word of God is commanding here. Stop lepo adu ngang lepo adu ngang aduga hariba miwangang na boy gira lu the bagi wangang oigira double meaning jokes oigira al the akam pet oigira al phi thong the wangang sangang oigira nupi nipa lu the wangang sangang oigira khudimok sing se khoi kramani matau kramani ngange social media sing the Facebook the Instagram the WhatsApp the kari status sing the sounding mana mi ma da huttana sounding ba ngang mana mi ma da huttana ngangning ba adu mi di ngam ngam drebene krai da ngange WhatsApp status Facebook post Haribadu, Karigum Ikhogi Merkusu, Adugumanto, missing your boy Bataragadi. As if Phattaba, other Christian Amana Hinga Mahing Nate. When they go Maki Wine and Matthew, the Jesus and Tambi Baduguna, Karigumana Nagnation Amada Numaitable Labo, but I the Haribadu Madanga, near the Hakting and a Waris Hana with a Magda Yatang. Adu Haribadu Taubagi Mahuta, Haribadu Nana Bagi Mahuta, WhatsApp said as Karigari. Meesing se taubimal khangde taubimal khangba meesing oiba taragadi aina ngasi nang liba awaba se nang lam loidabani
Kari kana rune gi meesing the thazarudana. Man, you know, right? You know what those things are. But the Word of God is saying, stop. Lepo. Yo kari kita magno hariba. Phattaba wangang sing ngang ba sing se thadoktuna bese. Yan hamle chilnao sing. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 이사 ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯣꯜꯌꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯈꯛꯇꯪ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯦ. We not only corrupt ourselves when we speak this kind of corrupting talk, but we also corrupt the listeners. We corrupt others. Saying the Batukuba Nupanapigi Oiba, Warising Sanaba Matamda Kanano, Kanagi, Wakal sing Aduda, Chuhalip saying the Badu, time missing Nana Basam. You see, Papsik and High Boy Batangadi, Mayam the Sana the warriors, Mayam the Kana the warrior, Mayam the Tona, Mayam the Tana the Mrs. Kutana, Mayam the Sister the warrior, Mayam the Manaba, Pete on the wires, Mayam. Socialized to a poor see, till now, I see higher, but the Kunmalik and the Hansen higher Matans. Christian Oiber Taragadi, Mayamna Tone, Mayamna Ngangne, Mayamna Sakne, Mayamna Chatne, Mayamna Yangne, Mayam Une, Adudagi can be never sing Oibagimerne, Mayamna, Mayamna Tonava, Mayamna Tanaba, Mayamna Yang, Mayamna, Setna, Bakulimos, the Tau, the Vietongana, Isorgi, Damata, Isorgi, Bapam, the Aseng, the Patra, Amon, Hingabagi, Karigum, Mayamna Tanaba, do minds of Mayamna Nanga, but the Nanga, Mayamna Yang, Mayamna Tana, Zana, Mayamna, no, I talk with Mayam Oibagadi. Karigidamok non-Christian oido. Karigidamok Christian culture na sa. We are called to be different. We are called not to be a chameleon. We are called to be holy people, unique and different in the world. Ano harba pa ba sina? Ay ko imohan makatana tana ato pa tar missing adu bisu mohal adu kano to adu ki pa phattaba wadu ngang mi pa adu kano isam sam mi am Mr. X ki matang da wakal iseng sengjaram mi adu yang Mr. X ki matang da phattaba sing yam ngang san bo ba ta gidi Mr. X ki matang da ato patar ba nupa adu kaisu afaba wakal le mathang uba matam da han uba wakal do kaisu yeng ngamaro see Naha Katana, Pap Tona, the Adu Atopatar, Bissing Adus of Pap Tohan Mane, that's it. Kangam the Bissing Kangale, Kalam the Bissing Kalale. Aduga Wakal sing, the meeting Matanga, is saying laser and Badusu Makale. Aduna Kadare. Aina, Nuanja, Mr. Exuga, Igli marked the Pal Propocatan Natana. Mr. X will matang the icham to consider me a dugasu. Indirectly, no one of Maria Pokola. Suspicion oil, skeptic oil. It's sin. It's sin. And in this sin, you let other people sin. So we should stop. I look at him high Maram Masinamu. Convince what about Kari Demok on a hard boat, Phattaba once in Thaloko Bagi Maramdi Aikoibu, Asi Bagi, Papki, Punsidagi, Isorgi, or Dharma Chenba, Ahing Bagi Punsi the conveyor. Now, that's the ground. Aiko in a Pamusung on a searing a matam, the high Phattaba wangang, Phattaba Pagijugai, Tukutaba wangang sangang, Aduga, Akam petting Pete on the Wahising, Miu Patavangang, Miwang, Anabi, Hainabi, Miwang, Anabi, Chanabi, Kudding Maxing, Adu social media, the Ubapang. Oi the Bamasung took it about Kudding Maxing, Adu socialize or Hanbada, Hinama Punsi or Rambatarasu, Christagi Ina can be remembered, the Christag Ina could be Dharma Chendaba, Kudding Maxing, they copy do not some Topidaba Ama or Bagi Maramna, I call Isorit Hawaii, a saying with the lay pam or Bagi Maramna, Adu Ison Masama Nunda Hingle Bagi Maramna, I call Haiba Phattaba Wangang Kudding Maxing, I see I call it Chin the Gito the one. We are the temple of God. Who is saying
Israel sing masang saying the under top. That's why. Now, this is what we have to put off. I can love the work, I know. Phattaba, wangang, kudim. So, love for problem from the hanghore, so carrying out the tangani. What should we fill it in? Verse 29 kilos of puddings. Ataba missing that Zambiva oinaba, mapam matam gimatumina, nang topa wa, aduna atopa gisakan buhela. Christian among a karma, wangang kangang nekoi. I ngang iba wa duna, atopa tarb, it's in our sing adu, senghanba, sagatpa, sagatpa, aduba, ishorlunda, sagatpa. Other comes the harvest. Chan biba wangang. Nigi tamoy harao hanba. Now, farji harao lo habnate. Chum the Buddha chumba mogun higher can, chin can flatter the rokan harao habit now. This is not talking about flattering words. This is talking about true words. That is of kindness. Not flattering kindness, but genuine kindness. Go. A saying bagi oiba chan biba. Toksin na ba chan biba nataba. Adu mo yung haiba wangang sing asina phattaba amasung tukkucha wangang sing adu sindokadawani mi wangang ramba aduna haibadi mi matangda mi dugi asonba ngakta asoiba ngakta phattaba ngakta dum ngang leba mi aduna mi adugi matangda mi adu semgat pinabro ngangado now see hai thajabe khoi mer thajabe ichil inausing asonba de khoi adu ngang wari sanaroi Hybra, nothing, I do nothing. Tazaba amo ibram asoi bising unare, asoi bising adu matang na koi ngang na gani sana gani adugi motive khudimok behind the koi no hybra batagi di miwa ngang na bugina mi du kontani yang na bugina adu mi du sem na bugina sak na bugina hybri pap or tormo batagi to inaudana mi adugi maramdi aina mi du matang ngang ni ba wa khudimok sig mi du ne imang da lei ba matam du ngang ba ngamba wa hai sing oi other I could sing up I couldn't turn up amicably. Carry by cookie sing was the me and hey, see, was a canal, I don't know, go in high the canal, I don't break on high over target. Then and there, stop it. Lepo, other home. I think Madame the other me the voice and program. Sound the boy target, I'm going to walk now. Nang Peter. Me the Hana, voice and Many carrying Miwang and Gim or a sea Phattaba, wangang sim, heck people who give over targety. Machapo. I look at my Machapo logani. I could map a level later, hung Kangeko. Pum up and sharp later. Hono came from them whole of them Salako. Hatok no Hana, Hono, the Katam with the horror, the other mother give them whole of them, lay them Salakani. I look at Jamana. I look at them Jamana. I was in sagatpa mode. I do what I did. Sinas nangamusing aigi wahisings, nangamso in ngang wasings, I do Karmanangani, Isorgi wahigi mapana, Zang yeng lebo wangang sangang. Karmamatam, Mapam jana jana. Mishon the gunna, me later big cupping into the nang a saying go oil, ngang with I do matang chadi up of targets. Matang jana, matam jana, I do ngang lipo wadu ataba missing the chan beaver. Semgat people. Akan ba oiba tayo so. And the high blessing matang ako chapter 4 verse 15 attack speak the truth in love. Ko at nung sibi at yung mga ba. Kudi magsing sige pa na high ba chan biba dagi di semgat pa wangang hay na high ba sin mar mar ako itil na singi pop confront or roidra asoy bang lakmat ng ngang roidra nate adu kare mata high ba nate pop sing semdo kani chumthok kani adubu hiram siglo nung sibada at yung bangang asing ba chan biba gi wahay ngang adugo semgat pagi wang ka man ngang ni pap tawri chil ina atuda wangang madam ay mangare pa namon de ay hin dharma chil adugo wakal gna tab adugo isorgi nung sib nol pugl na thauza da na he chil na asi isorgi wahay ni yade chan de se pung hong be adudo taw bedo kana pap adu confront tawre adu pap di pung hong na bedo sum ay ko na that is semgat aduna Jelas nangam sungai ngang gadewa social media the WhatsApp service thagatpagi oigera Facebook thagatpagi oigera or Telegram do oigera Gap do oigera Discord do oigera oiningba any social media platform da thagaringba and then
ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯗꯣ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ whether ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯄꯣꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟ ꯕꯇꯟ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯄꯥꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ That's a litmus test. Is it good? Is it building other people? If it is not, don't do it. Phanayam hainingba leiba oiba tarasu haigenu. That's how you have to do it. That's how we have to do it. In verse 30. Paul amagi la trajectory se chin gi oiba aduga leigi wangang sing sung pap sing du lone malama in verse 30 sida kai handok pigedaba numi adu phawba nakhoibu chum nambi khraba isor gi thawai asengba bu wahan ganu thawai sing wahan ganu yamna frequent oiba why don't grieve the Holy Spirit adubu laibak thibidi hariba thawai asengba wahan bagi matang asida mi singna tongan ba mi singna tongan mong lana tambiba lana khangba mayam lei kana umkhan de kari hai thawai asengba sikramana wale o mi atopa amana thawai sengba tonga maningdagi phangman songba adu thawai sengbadagi natte kana hariba thawai sengba wahan bani adagi mi amana somde healing tawru live si sordagi natte kana hariba thawai sengba wahan bani adagi oidaba aranba chumdaba ngam maramdi karigum haibudu achumbo oiba taragadi haibidi mingonda wailunu mina toriba thabakto isorgi thawai digi oiramgani nangdu ngang boiba taragadi isorgi thawai wahandorini adu sing adu achumbo oiba taragadi anba John pandu mari pada amada haibudu aran boidi wadudi no oiroi maramdi asi khoi khangi isorgi wahaina mafam ama hekada jaga ama hekada contradiction amata leita kari hai 1 John chapter 4 verse 1 do not believe every spirit but examine every spirit asidagi sida nupa ma phatla ma thoglaga mafam marang hang wangang bala bulu bili tar poiba taragadi will believe that that's from God no hai badu examine tawna ba isore ko adhikar pibra pi adu hai examine tawda ko isore thawai wan bra wan de how do we know karamana hai ba thawai se bu wahan ba se karamana ko khang the context is the key chapter 4 gi verse 1 dagina adum hairak pa matamda verse 32 pau park pa matam se thawai sing wahan ba se karamba oigini chapter 4 dagi kari matang du phone hai ukre thawai gi ama to ngang ngam gi damakta aduga amana amagi mathakta pap tawdana gi damakta silu masala pap tawdana gi damakta aduga thajaba masel pap tawdana gi damakta aduga aikhoi amama thajaba amon hingba matamda aikhoi punsina pap tawdana gi damakta so haiba khudimok sing se karamba gi context no pon haiba se thajaba ama oiraga pap tawdana gi context that means when do we grieve the Holy Spirit when we sin we grieve the Holy Spirit that's it aikoina pap tawa matam khuding gi thawai aseng bu wahalle anon tangang da bagite there is no such thing as anon tangang da bu thawai sing wahal banate aduga healing gi gift of the thawai sing wahal banate aduga hai ba khuding mak sing pisan da badu thawai aseng bu wahal that's false that's wrong when do we grieve the Holy Spirit when we sin against the Holy Spirit when we sin against one another when we sin against our fellow believers when we sin against God we grieve the Holy Spirit that's it that's the context of this text ano kari mo kana guma malaga nang ginamam da ngasi ni bidena anon tangang na khudol pige nang ngang na boy bataga nang thawai sing wan bani hana hai boy bataga di aduga hai ba mi dun sigi verses na boy bataga di context hang do ga taw karamba mafam da pol na hai ba chapter sida khang da ba lon ngang da ba adu thawai aseng ba wan mani karai da hai you see context is the king ano kaya thawai sing buhan ba thawai sing buhan bhai ba se kari kari thawai sing buhan pap na
thawai adu aseng boy maramna seng deba punsigi pap sing thabak khuding mak sing aduna wahal maramdi chel inau sing hai ba thawai aseng ba sing hai ba kun tar ba pap aduna nangam sung ina pap da matamda ai khatang sokhan banate singlup ki ama to ibu sokhalle aduna ikhona verse 1 dagi na mathang mathang ikhona kaithrak matam uba phangkhibada ko man ikhona verse 25 the kari haikre maramudna minamanga mu thadoktuna mi khuding ma ki no baga achum wangano maramdi ekhoi amana amagi hakchang kaya sing and then chapter 4 verse 4 the kari haikre maintain the unity of the spirit in the bond of peace ing thabagi apunba da thawai verse 3 ing thabagi apunba da thawai ama to oiba du ngang na hono meaning kari no Isori thawai singwa aikhoigi nungda leikraba aikhoigi thadokmal oiraba amas aikoi chapter 1 da yeng oiba tagadi haibadu aikhoigi isor Jesus Christ anirak suna lak matam du pawu aikhoigi hakchang sa handok pidriba matam du pawu ge aikhoigi thadoksil aikhoigi thadokmal ne ko it the spirit is our guarantee ko khudimo singdune adugo what's a work magi thabagadu kaino Krista gi igi mapala kandikraba thajakraba khudingmak sing adubu amata oina thamba amata oina thamlaga makoibu Krista lakpa numi adugi damakta Krista gi mafam na pina bi damak thorang tawa mi kari gi mapala maki ibu maki wahai asigi mapala maki akam thabak subi gi mapala so iso gi thawai thamaka kaino Krista hachang dubu amata oina bi damak semgapa pap gi thabak sina kaino hai ba dubu thugai apa meaning anything that brings this unity in the body of Christ grieves the Holy Spirit. That's the context. I think sorry I hide it. Pap khuding ma. Singlu ichil inao singi marak ta khaibung tahana na ba hona ba khuding ma. Thawai sing bu wahan mani. Thawai sing bu wahan ba ba sikar no. Hoi ma ku wai. He's a being and the third person of Trinity. Force not the Holy Spirit is not a force. It's a being. Mioi amane. Mioi in the sense mi gi mioi being gi mioi. It's a being. And it can be grieved. One is it. Pona is it. One no have. Karamaina wahaloidino. Karamaina wahaloidino. Chapter 4 pap oiba dagadi pap tawdu bagi mapala. Christagi Singlup amat oibadu thawai pangal da ingthabagi lipun da ngakpagi mapalna aduga verse 25 dagi haikraba pap sing khuding mak sing asdagi pungning hongduna isorgi thawai adugi mapalna punsi hingbagi mapalna that's how we will not grieve the Spirit chin thiba papni miwang na papni khang na miwa adu mang chil adum thiek leiba sengdeba adum yeng leg leiba aduga tukchebo wang adum ngang na adum leiba aduga papni ngai na adum punsi pisan laga leiba oiba tagede that is how a Christian can grieve Holy Spirit non-believer na thawai sing mawahan man natte no non-believer can grieve the Holy Spirit only believer can grieve the Holy Spirit. Why should we even grieve the Holy Spirit? Wahang thokte how ekoi asom ekoi pap sing le haiba pap khudimo sing niwanga na gi bo oiba tar sin thi bagi oiba tar su seng de ba wanga ngam gi lu de ba wanga ngam bagi aduga lu de ba lamna chat pagi khudimo sing adugi ason ba sing asoi ba ekoi yempham da ekoi gi chin na taw ba ekoi wakal na taw ba ekoi na kana le de ba hom da khan ba wakal lam sung seng de ba khudimo sing adu thawai seng ba wahan da ba natte wahan le adu bichil inau sing we have every reason not to grieve the Spirit because He indwells in us. Aikhoigi nung da mahagle karam kan bubuk leidun hai mahagasina handok pibagi numid adu pauba until our glorification karam haina aikhoi bu senghan bagi thabak su bagi mapana aikhoi bu Krista de hen naksan bagi mapana aikhoi da maki wai asi bu hen seng na khan bagi mapana see the Spirit of God is working in us day and night and lovingly and with mercy and grace. Why would we grieve this Spirit? Nang amasung ay gidamak kan amasung nungsiba amasung thauzal amasung minung sigloina aikoi bu Krista gi saktam do onthong na gidamak kan no honori ba aikoi gi nungda aikoi gi asonma khudimak sing leibo oiba dar aikoi gi thokhi bagi mota aikoi de hen dum leira kan mateng pang ba thawai sing ba se kar gidamak no nang amasung ai no wahan gi tori use. Why
Only two things. Number one, maybe because we're immature in faith. Number two, we're not believer. 이소리 더와생 뭐 망한 것은 타자부 거기 분실의 동제부 그림 달리다. 망제가 맞다. 그러면 망제는 양하고. 나서기 망제버시 오는 크리스천의 뭐를 바보든 더 보이버 다르게디 너혼들이 더와생 분실이 도그러니 아도 할 뻔했대. That's not what it says. 그럼 뭔가 망제는 그걸 함들이. Agora Galatia punto mangagi pada tara katru katra Galatians 5, 6 and 7 in yang matanda kari there is kari thawai ge pamba hakjang ge pamba kari gumbai khoina thawai sima wahan bahina harbi kina khoi sane sabu hakjang ge pamba pisin jabane adu ba taragadi thawai sima bu wahan ma matanda ai khoi gi punsida thawai aseng bi thabak adu mating thogna adu mayek lana khoi punsi gu pang 망자분이 거기. 제가 나오세요. 냐시면 하이와 이제 그나나 다부터 마토 레이번 하이버 있고. 그냥 하이와 이제 아이코이 마팜마스데 다부 마토 다부 미신 소는 그런 거니. 그리고 마팜마스데 하이바 밥싱 아시데 강나 무슨 강나 한진 아둠 도바 Pap asli pau ning hong de bong da pap to sing ai khoi ma ya wo ba da ga na ha na taw ri ba de thawai sing bu wan de gi puk ning hong de man thawai sing bu wan bu de na ngon pro ka de tong ja ba kari amata le mang ja ba ngak de John Bunyan ko we story thawul do ba man ama suma na hang man hai ma da khoi tha ja ba khoi ma ki nung there are two jackals lam hui ani khakle hakjang ge lam hui ma lu ga thawai ge lam hui ma ada kana gom hang karam ba lam hui na ngam gane John Bunyan na khumel ka ma na khum ha ta ga di na ha ma tin jak thak pa lam hui du ngam the one you feed that will win hakjang ge pam ba sum thawai ge pam thawai ge ba thabak hakjang ge ba thabak ka na ngam gane 그럼 진짜 그냥 다 고민이 되는 거예요. 학장 대해는 레이보이 바탕이디 학장이 되는 타와이 타고도 남hat거니 아니 타와이기 진짜 비빙이신 거 바탕하게디 타와이기 닝빙 between setli 보이 바탕하게디 학장이 아닌 바모도 남타바 미싱 거예요. 아도 하이브도 분시도 오는 비담하게네 보건 범스 리서리 와인 그 하이브스. 저기 나오세요. 하이브스. 이거 이봉마기 타와이의 생바부 와할로이도 보기 말함데 mahak akhoi aran khubam gi mak thabak tu bi isor ne aduga mahak na akhoi bu senghan de ne aduga mahak akhoi gi warep sin akhoi gi imung madu gi mak ta khwai mo ne paisa ta li ba aduga imung madu bu yok tha ba mi khoi ta ta hi ta bo imung madu gi cha thana bu khuding mo sim gi phasna maintain tar ga lai ba mi aduga akhoi 다시 다티냐 더로이 루나 큰 거니 마기 하이바타 거니 마기 하이베니 정아 이쪽에 타와 거기는 거래 마네 거기 부 아란 쿠밤 방한비 아란 쿠미 타와 거기 눈데 수비 아이 거기 눈데 힘비 아이 거기 생한비 아이 거기 와립신 오비 should we grieve the Holy Spirit then we should not you look at verse 31 32 Puning kaba may hong na asawa lao kong ba masum atibo ang puno maglunan na Phattaba puno na kodi lutoki boys na. Now again, interpose kita atin mana verse 30 hapsa adu verse 31 again 32 dong la but put off and put on adu 31 put off put on 32 na koy magamaga chano puning no bo oyu so su Kristo mapana na koy papu pibugumna na koy amana amabu kokna. So verse 31, 32 the high verse no bukning ka ba thadoktuna amaga chano put off bitterness and be kind to one another. Put off bitterness and be kind to one another.
Kari noi khoi lo thok ko pa ba verse 31 pungning khaba mai hauna sauba asauba lao khongba masung athiba wangang pumna makalona phattaba pumna magna khoi lo thoki boisino mafam masde pona to I believe ma verse 25 they hire khudi masung among ma summarize to ra kan hire Remember verse 25 they have minamba thado and then verse 26 saw du pap to ganu 27 they able to mafam piganu verse 20 huran ba thado adugi mahuta kari thabak kan suduna awat pa leiba mida mateng piba ngamnaba thabak kan susana and then verse 29 desu mahabe kan chin degi phattaba wang amma da thokano now isam sam habe obita verse 31 is the high base ngasai degi ma verse 25 degi na verse 20 ga nan mo high ga khoi mo amu kan hanjal la kan si ngasai high ga basing se noi makta munna di tahau to ba aduga uiri tahau gu mi sing soida lereng mani aduga ngasai pari mo khoi mo ne phajana tawa yauna tahau to ba sing lereng mani se amuk han ai hai ge si sing se to gunu kari pungning khaba mai hauna sauba asauba lao khongba masung athiba wangang pumna makalona phattaba pumna mak na khoi degi lau thokki oisana again this is not talking about sinless perfection I say Christian life is not about sinless perfection it is about perseverance and righteousness come on I don't know we are not talking about sinless perfection here we are talking about perseverance in righteousness come on aseng ba dharma sen ba pungning hong duna akangkan baglona pap sing adu pungning hongla hingba punsi tuba yai hagot kan emu adu ga thala sing puna chami gani tuba matam da chu adu gi matang turiba pap ding matang de lochalaga thamoi isor gi mana confess ta gurin darkar le thaja mi sing mateng lo gani adu ga hai pap adu gi thok na ba gi dam adu gi pap adu gi ningkha ta na gi dam thok na gani that's why adu the maram organization announcing this is not talking about sinless perfection Christian, once you're justified, you are completely righteous, you don't have to confess sin. That's a wrong teaching. Ko, Jesus Christ bu kami bu musung Prabhu ane thaza ba oiba taragadi na koi pap loy na mo ko kre dharma chen ba oire pa haiduk trasu yare kanan dagi lakpatan di bano saitan dagi norok dagi lakpatan di bane Bible dagi lakpatan di ba manate. Maram di again thaza ba sing na iri ba si teaching se. Karam haina hai ba thada ba singa sen makoi punsda lei miwang na bagi pap oi ba tar so even nang ai miwang na bagi pap oi ba tar seng da ba wakal khan bagi sen da ba wangang ngang bagi atopa nupi mu phajana yengba ngam da atopa nupa mu phajana yengba ngam da ba adagi di phone da internet whatsapp da facebook da instagram da social media da nat da ba oi da ba yenga lei ba seng da ba wai sana ga lei ba khuding mak singa do karam haina how will we put off by Bible gi pattern gi matungina by confessing and by repenting. That's the pattern. That's the pattern how we persevere in righteousness. Dharma chen madu chawkhan na bigidang pattern ko we confess, we acknowledge our sin, we confess our sin to God and if required to the people, and then we repent from the sin. Ko amada pap isori wai in pa khoi khangne khangamadu hai pap isori from da dakar ebadi ma gi missing from the copy ne bagi khoi nijagani adu pap gi pun hone that's the pattern higher pattern the bible se anu wala na basta mayek seng iragale adu kam khona kamai tabi Jesus Christ na khoi pap bi oi ba gani pap hai du tere suyare chin thiba oi deba seng deba chum deba minam ba ngak ne bible gi tambi nate satan gi amusung noro gi tambi adu gi tambi du sunda ta kana don't give ear to this that kind of teaching. I'm going to say, high percent. Pungning kaba, bitterness. It kills. I say, pungning kaba is I katanate tumbam kangalo this. Karamata muktumum kangway, I na kumning ibal laman, I na nanging ibal ngang driba power, I na uning ibal ujiva, a kaba. As a sinner kadawani, as a kaba maru sinner, maru the maton lakani maton the pambi, as a pambi, the mahi melakani, I'll bitterness. Is cancerous. Bitterness is cancerous for Christians. As he putting kaba kudi maksing, lotho kamana lotho kani. Now verse 32 the malak. Hire putting kaba sing kada. Hire putting kaba sing asi dagini miwang ang basing the ba mi kuding maksing loin na maglali with children in housing. Mi magi matang aphabu wakal khan bang mi to karai dagino as a yekiba. Yeksalagadam thamba. Christians shouldn't be like that. May own as how much asab, wrath and anger. I am a kudi muxing, carry asab with dinner kadaway. Me hatale, me puhale, I look a pap, and nothing was mam sing to
Haiba khoi lao khongba amasung athiba wangang pun maklena ichil ina sing haiba pap khuding mak sing ase thajaba oikhaba nang amasung aigi punsida upham thokte nang amasung aigi punsida pattern amon upham thokte haiba sing ase nang aigi punsibu define to upham thokte hey asigi nupa dudi saugan bane asigi nupa dudi ekta miwanga na bad maming se bane asi som ki home with the Christian oi batar fazana mi pangpu phuna mi pang khana that should not be the identity of Christians. Ante thajaba ma identity oi kido banate. Karum akhoi marakta haiba pungning khaba amasung mai hauna sauba amasung lau khongba du athiba wangang asina khangna ba mi sing akhoi ma ya oi batar gidi. Now kana gum khana kharsum harbe sidi ai yausade sidi ai di pungning am chamba mi ni ai di. Be careful. Be careful. You have started lying. Look at them. See, our holiness doesn't come from our denial, from the denial of our sin. Our holiness comes from our accepting it, turning away from it, and seeking help from God. That's from where our holiness comes. I say ek pap su ya de esu kai na Christian ga ise ai ngon da gi adu to bo aduna seng pu sa kola ka do ban natte oi ai pap chele hai ba se ai pun si su den thom se ai gi ma ka prana to ge and then adu glen pun si chang ngai le mo ba khatang phau le mo ba ga di we change by the power of God. Ishwar gi lok sing je bagum pan pangal ni je bagum pan. That's how we grow in holiness. Adu chele na hai missing je kai no hai bo ba ga di asigumba tauba missing ase adu thamo sing the missing sin asig matang the wangang ko ha Christian prana the Lord confess our Lord adu the Lord khal the missing adu thaja isil now sing am hek the pap am hek the matang thamo sing the missing adu isori mang thamo sing the missing. Oh come on, that's what the word of God says. If you are people of God, if God is yours, God's people is yours. Ishwar na garwadi mahaki mi nahaki. If na ishwar ni mang hingba punsi adu mahaki mi sing mang ju hingba thautai. Adu hai ba pam sing asi chil ina sing ai khogi punsi da lei. Ase kho ya da. Hai ba puning kha ba ai khogi marak si ai ngasi phau ba kanam ta gi mafam da puning kha wakal machet am da thamje ai kana amat ta gi matang le Phattaba wangang amat ta ngang si hai ba khogi mar ya oi ba tar gi Jisu oiram bagi maram no oram gani ai khogi mar ta Jisu ma ya oi da na ha oram gani du mi. What a liar that is. That's what 1 John says. If we say we have no sin, we make him a liar. It's terrible. Adu mo te sila sa koi pun khabale mai hong saw matam sing le saw matam sing le adu ga ai khoi athibo angang matam sing le har matam sing adu gi mak ta ai khoi puning hong matam ta adu matam gi sing matam ko khan de mamang hap ta da karam mong adum chil naw sing ko khan ki ba karam wakhal do na adum ichil naw sing matam wari mi to ko sa ki ba kana ki thamoy ko yek na tham ni ba wakhal kan de adu hai ba akhaba khudi moksing pen de basing khui mo lok thok na bi dam ishwar ya tan. As we put off this verse 31, we have to put on verse 32 koino na khoi am ga chan now kind to one another karamana chana gani we're honest about our sin akhui pap mtang amaga thamoy sing na gani mateng ni na gani chil now sin nangi punsi da uba phang ai bo Christian or ga ai gumana bodu gum thabak to ba tarong nang thajabane ai Christian ni ai chinthira ko mamre nang ekta kari hai ni asu bahar bade ek sabba ka phorok pa na peng ka phorok pa no adu ma nate mar chil inau sing ai khoi masal gi mar da chanan na ba masung pukning nau na ba gi da ma ki ai khoi ason ba le ha bi san ya na ba ta ai khoi pap to ai Christian hek rak pading ngasi bo pap amat ta to dai na ba mi am hek khoi gi mar te yaw bo oi ba tar ga di again Jesus Christ la ka ha ni adu oram ne mi do. That's impossible. That's impossible. Go on. And then again, side note, Jesus Christ la ka and have been missing no. They are again false teachers. They are wrong. I know seasonable the example do press
press forward ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕ example ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ we accept how the Bible presents who we are ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ please give me 5 more minutes ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ reactionꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ accept it ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯡꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ that's 1 2 ꯑꯩ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ that is not the heart of kindness and softness to one another we appreciate itꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ last phrase look at the last phrase ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯣꯛꯅꯧ a non-believer cannot do this ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝꯃꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯂꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯕ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯈꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯒꯨꯝꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯛꯅꯧ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯕꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯟꯗꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯅꯠꯇꯦ The standard laid here is God Himself, how He forgave us in Christ. Isorna aikhoi Christa karamaina kokpikibage haibade adu oiba taragadi Christian oiba taragadi we should be we must be forgiving people. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯄꯥꯄꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯉꯥꯛꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯄꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥप ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯝꯁꯦꯡ senganbi aikoi aduga maaki macha kaubi sarga changba ya mong aikoi pap kokpi that's how God has forgiven us so must we do adumana koi kokkodabune aduga haibasi Krista gi mapalna isorna aigi pap yam kokpi khrabagi haibadu khangdaba kana amatana tawba sum ngamoi maramdi Jesus Christ na kare hai hena kokpi rom hagaduna hena nungsigani so chil inausing yana hamdadi nangam sum ai kokpi badum dik jaba kana amatana te Norok aikhoigine lomna da basi baikhoigine isorgi asau baikhoigine taibang pan desu aduga norok tasu now and eternity we deserve the wrath of God Romans 1 adubu kaidubi isorna in his love magi nungsiba mahaki amata gar masana pa thabi rakle aikhoigi da makte sibire phumme hinumi humni suba numite hingale aduga aikhoibu mahaku thajabagi mapana kanbiba phange isorgi macha wanbire papchilama khoi dharma sam amon singthana bire aduga magi yekna oramba khoi magi praja sing kaure we are now the citizens of the kingdom of God through Christ in God. This is how God has forgiven us.
Karigum isor ado tar karamana ko na ko thazabisil inasim ko pigani. How should we forgive? What's the standard? Hambali lemna. Jesus Christ agi mapani sir ko ipa ko matam da ai na ko ipa si ko pira banina noy asimug I want the kalo hay no. We Christ God in Christ forgave us freely, so must we. Lemna. Ay kai ban nang giboy gara. Adu ikai ban nang giba adu itain I want lay boy gara. Karigum thazabisil na magi pap wi puning hong lalaga ay bu ko piyo na harli boy batagadi. We must forgive. Kamana ko ni genuinely. Isor na kayo pap ko matamda thamoy sin ko pi ni karam haina mahak ay khoi gi pap among na khoi mag purokte. He has forgotten our sin. Meaning kaw ko habi natte adu ay khoi gi mayok among na purokte. Karam haina khoi ko ni. Mamang na morning this yaw kra. Mr. X ay ngon da pap tawro kra. Matam khra gi mamang say 2022 gi January that 1 da. Copy grade da. La le ko copy grade. And 2022 gi June gi tang amadong pap tawre. 2022 gi January gi date 1 da ju pap taw gi ba amuk ka ju amu engon da tawra pa anda kiji ma no isor na du ko da tawde. Christian nang ai bu copy kiba matam nang ai bu isor na pap te kan dikiba matam da asi pap su taw tawro hana khala kan dikiba na he know that we still will mess up yet he forgave us in Christ. Genuinely. Honestly. Punna loy naman. Copy the very isor na ko ipap loy naman. Doesn't God forgive us from all our sins? Or did he forgive 99.999%? No, all. All. So must we. Ado ita di ka no copy kraba pap sing adi matang dem ni wangang na bat of the wise have mathaw late no it's done is done. Karman so ko copy bage ai khoi na ai khoi gi itil inaw sing bu copy ba ngam bagi pangal aldu i khudub lising ma'am hen. Right? That's how God has forgiven us. He has forgiven us more than we can forgive our brothers and sisters. So we must forgive. That's our standard. Ano chil na sing. Har ba jaga sing sile ko sole. Ai khoi copy ba ngam dum tam sing khoi punch de mem ya okay. Yak sin na tham mem sing lai kar gum bai chil na sing adugum bai khoi gi mar ya boi ba ai khoi puning hong se. Ai khoi da swer kraba musung la kraba musung ai khoi na soi ki ba musung ai khoi na la le hai ha ja ba darkar lai chil na sing lai bra hai dok se. Copy na bi na I couldn't go people that are still now in labor. Christagi ming the isorgi mapana coxe. Isorna could copy about the buna. Makoi na a same with homoglobin putting home na copy na begin hard matanda, copy pam toge, copy get away. I don't get announcing harbor pop sings like crinning higher than a legum say. I wait put his own yang say. Tawai simply mating is awaba sing amasung challenges in labor matam thawa sing gi mateng se aduga thal basing gi mateng ni se singlup ki meesing gi mateng se aduga pau di ekhoi thok se mam ni sil na sing ekhoi Christ da anoba meesing ekhoi ariba meesing nate ekhoi Christ da isor gi macha sing ekhoi isor gi yekna ba sing nate ekhoi gi dharma chen ba asi ekhoi bu oi han bir ba dharma chen ba du gi ekhoi lan sung na bane. We fight for our righteousness from our righteousness we have in Christ. I koi pap the singing matam the pap aduda I koi my haina pangalam the house be chrising one I could have been so we must fight this sin. We must fight sin. Spurgeon agree. Holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. Nangam sung asing upun sa kuning bra Christ gi pala ko asom sing mangon da confess the mangon da gi pangal ni duna ai ko ipun si chache pap ta gi puning hong duna hai ba pap sing asdi adu atei pap sing da adu da gi ai ko ipun si chang ai ko thamoi chang yeng se adu ga ai ko pap sing asdi da gi lo thok na dharma chen gi pun si da hap chung hing se maram di ai ko Christ da ano mi sing ni isor gi thawai ai ko manung da lei isor gi pang ai ko gi nung da marang kai lei ai ko isor na nung si ba thawai ase ma leng da na Layraba, meesing. Aduna, I call home toy, home with a going rat. So come to a mercy hour. When I call this Christopher can be home soon, Prabhu and toss the boy but darkly. Nahogi Punway, no.
ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯂꯥꯎ ꯖꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯦꯡꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯎ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯗ ꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯅꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯤꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯅ ꯋꯥꯡꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯝꯁꯅꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯦꯝꯁꯅꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ